bamwe no kumugurira imodoka ego mwe kwemera yuko muba ku mana nje antuka yemere gusa kumvyaza yako kubumeruka kuva mu butinga nyanga mva ndacari muri ya minsi ni ego andi n'umuboga vraiment n'umuhungu mwiza muri umukobwa wese yumva ko mushaka andi attention sha mu byukuri n'umuboga ararenze cyane so ikindi kintu cya gatatu numva ko chamimba cyo tuma ndanamukunda cyane ndibaza ko yo batera cyane sha yubate yonzo tanga garama kubwa wo gusunzanire andi nzo kuguha igucu ona nzo mbawagira déplacement wa munsi mananje nzo iri inshuro zibiri STV mumfashe mungerageze kunsengera kugira ndo nk'ikibaju canje hama bakobwa attention haje la queen da queen mana yanje STV every story matters. You better know my people out there. I didn't come down bad bush out to cool believe in champion most conquer career from zero to hero, from nothing to something. Yes, ni dan comme mubimenyereye today ariko nituri barabarasi micro trottoir ni interview ni content. Bamwe ikiganiro ca mbere ukuntu cagenze ibintu twavuganye no musore mubona kuri screen za STV. So no musi jandondeye arambwira ngo nkine ndambwira ati bijya bintu nibikunda uri kuranuma kuri Papa STV nibikunda nibishoboka ariko arambwira ati basinyumviriza unyigorere ndavuga ati jewe mwego rukundo dufite muri STV sinomureka yuko namuretse na reka basinumviriza ikintu aza kumbwira no munsi reka bandi muramutse byinshi maza kubikurikirana muri kino gihano zokorana. Yes, Clara vipi? Fresh. Meze neza? Good, ndashima. Ni bien. Bien sana. Nibana, jora bijya telefone mbwira nugire ngo byari bindi ufete urumva ari yo ubaho umuntu nabijya bintu ni hatari. Mugabo ndavuga ati reko no musinze gukumviriza ico ushaka kumbwira. Ombo ntabishasha abo no musi nanifuje yuko makuru ya Andi komo manafokanye. Andi. Yeah. Ndabwiza ukuri ga Clara. Andi kino iganiro je sinzi ko barakiyoboye nta n'ikintu nakimwe arakomanta ko uravuze mumva kandi uri hano umuntu nubaha hari ibintu numubwira Andi n'abakobwa nta mukobwa agenda abona muri STV jarondera Andi. Okay, reka mbo umukobwa wa mbere rero ndamurondeye. Clara ibintu jera ndabona yuko uzava bimumira ibintu nemeye gukora akiya mu buzima ndakubesha shaka umunsi gusaba sinawe mumbonane na mama ndamubwira ikiri ku mutima ndamukunda cyane Andi cyane gose ndamukunda muri Top TV bakwirukanye muri waka se wabikoreye waka je ni banyiraka no basi muri waka wavuye basi kwa Bell Chris mu rero sasa uraje muri STV nawe ya sikuvuga ngo nje muri STV none kubera n'urukundo rwatumye runzana ndanakurondera kugira ndakubwire yuko Andi ndamukeneye kandi ndamushaka zombe n'umugabo kubera umugabo ego Andi nzi MC Andi Clara ibyo nje no kuri kwimana so ndabikwemera yuko bishoboka Andi je nababwiye ati kugira mbone n'umuhungu n'umukobwa wenyine naza muri STV baje barondera Andi tumubona zajya teri blague tunashimira ko numva no Papa STV tugusa nta bindi rero ncenza kumubwira ngo Clara mukunda kandi amukeneye uzumubwira umukobwa sha mwiza akurondera yifuza ko muyaga ndaze nazokwanka ushaka ko mukundana ko mubabagenga anashaka ko mbere umugabo ushaka kubera umugabo yego Andi yego niko nzi none umugabo reka dusubire inyuma ubwa mbere wavuze yuko wari umuhungu witwa Patrick ubu naho witwa Clara siko yego urumva dans d'autres termes urumuge ça urumuge yego donc urumva none Clara kuje Andi neza nzi kunze ba STV je ibintu bizomumira muramuzi Papa STV ni hatari mwawe n'iganiro twakoranye ubwa mbere ariko arambwira yuko vuba zotwereka umukunzi ni wowe yani je cyane ndavyishimiye vuba yeah iganiro muracibuka yambwiye ko azotwereka umukunzi iganiro namukoreje icambere bientôt
nzobereka umukunzi wanje seriously bwa mbere narabere sinabereka mama for real jewe abakunzi banje bose nzobereka ariko mama ni uwa mbere mugabo wewe ni wewe waravuganye mana yanje nakabanga icyo utazuza urabaza sha we gusa mpuza nawe hama show ibesho ushaka kukwereka abafans ba STV abakunzi ba STV yuko uri mu rukundo ukunda handi aho uri hose je t'aime ndagukunda s'il vous plaît ndi capable gukora icyo yifuza cyose ndi capable kumugurira imodoka capable no kumugurira imodoka ego mwe kwemera yuko muba mana nje antuka yemere gusa kumvyaza yakukubumperuka kuva mu butinga nyanga mva ndacari muri ya minsi ni ego yo gusama ego ukeneye niyo makundana pampa hanyuma umwana direct ego Clara uri sure ko ndi sure ukeneye kumutwarira kumuvyarira ikibondo andi n'umuboga vraiment n'umuhungu mwiza buri mukobwa wese yumva ko mushaka andi attention sha ibintu bitatu wakundi andi nibi okay ibintu bitatu nakundi andi vraiment n'umutipe kwanza yiyemera antuka atuje so cha kabiri ndakunda uko physique vraiment amuyibonye uvuga ati bya mutipe ndafise nk'amafoto yiwe angaye mu byukuri n'umuboga ararenze cyane so ikindi kintu cya gatatu numva ko cyamimba cyo tuma ndanamukunda cyane ndibaza ko yo batera cyane sha yubate yani atari kwe ya kuko abahungu nk'abajya turabatinya ndetse turanabakunda kubera agufashe bana uyumvira aha sawa kunze STV tudenda baje kwe naho bize ubwoba bw'ivyo bw'interview andazobona nasikia woga atari kabisa kuko urumva kugira deja n'umukobwa kugenda muri STV ngo barakundana nani nicyo gituma namubaje andi ati adupresente umukobwa naramutwereka gushika no kuri no saje naramonyereka mugavuze ko azomonyereka rero bisigoye yuko turi hana tante rero sasa gaca yumva haje Clara kandi urazi yuko ntukangira nk'ibiganiro byawe ngira yo bamaze kubikurikirana kenshi urumva rero mu meza ngahe Bekris araciyeho Famba araciyeho ubu hagezweho andi ya niwe ari kuri page mana yanje si kuri page gusa ari hejuru y'abandi Papa STV urumva yuko roho yose yayigutwara mana yanje sinzi umengano na comora sha none haize kanya haize nk'imisinga mumaze kuvyumvisha mu byo bintu andi sho narafashe umwanya burya bimaze mwigihe kirekire cyane kuva mbabajwe Famba ankoreye kijya kintu sinzi nariko ndaririra ahantu sha ndamubona ndarenganye mana yanje cyo ndabaza inshuti zanje urya ninde ngo jahana naho uzacuraba buri kimwe cyose Instagram cyo ndamubona umutipe mana yanje we arenganye reka muso wa mbere wamubona wa hari he nusobona andi bo sinibuka neza kandi arabegwa sha arambara neza n'umuboga arusha gusohokana nawe sha agufasha ukaburi fiye mana yanje ukaburi sasa rero ukuntu bizogenda ivyo bintu umva none ushaka iki exactement ko ndagufasha ndiwe cyo nshaka kumfasha kandi ndabigusavye sha umubwire ko ndamushaka kandi cyane cyangwa mumuzi nawe surprise sha kuko ndumva ananguye no munda indano yobigiyemo ananguye no munda yego akunze ba STV sasa ibintu bigiye kungora guza we na ndi guguza nawe kwiri bije bizongora vraiment bizongora kuko urumva sinzi swing yoba arimo wewe sinzi ivyo bayumvira ko mugevye ibintu je ndumva yuko bizontera ubwoba cyane guguza na Papa STV kabisa kuko urumva ni hatari gerageza umubwira umudada canke akurikirane ikiganiro canke ikiganiro twakoze igari abikurikirane yumve ko Clara amukunda cyane sha antuka mana yanje umva sha ntutinye
wenyine akazombona tu azovuga ati mana ujya mudada gute azoca shino mana yanje mani hatari kugira ndaguze nandi zomba nicuka ndaki sio ndakubesha mbo ugerageza uzogerageze nta kibazo gerageze kuguza nandi kweli iyo story hewana bakunze ba Steve jenga kugwa mu kazi ari ngigatangura ni hatari agukwiye mu kazi so iki agukwiye mu kazi mana yanje kubera jewe nuwobaho nabi sinobana oya umva na George uza kunkunda uza kundra wowe sindakwiyumvira sha yumvira bishatse ega twayenze dossier yandi ni hatari urumva je nukuri simbona yuko bizokunda ko ndaguza nandi pe okay basi wifuza iki kugira jewe wifuza iki kugira basi jewe uzonzanira yandi vuga icyo ushaka mvuga icyo nshaka deje narababaze muri yanze ukuraba ariko nsoma amahera y'itiki kamera turazana mu cameraman turadeplaza ivyuma tuje muri ibi mama la boss mana yanje Uripo gutanga buri kintu cyose wifuza kugira umubone hano. Jewe nzotanga igarama kubwo gusuzanire andi nzokuguha igucu ona nzegwa mbawagira déplacement ugamo wa munsi mana nzoyire inshuro zibiri nzoguzana kabiri baza 50,000 cyangwa 100,000 zizogutose 50,000 déplacement ni hatari mwavyumva bakunzi ba Steve rero sasa tena je kintu nokubwira coco ngiye kurondera handi uravyumva jewe ngiye gukora ibishoboka byose gusa nika mbe ndasaba abakunzi ba STV mumfashe mungerageze kunsengera kugira ndo nk'ikibaju canje hama abakobwa attention haje la queen da queen mana yanje la reine la mama la bombo mana blo la maz bakunzi ba Steve je ngiye gukora ibishoboka byose muzo kwaye na je nariyemeje yuko nzobakorera buri kintu cyose kibaryohera kugira ndabahe ikintu citswe show ikiganiro kiryoshe nzomurondera papa Steve omboka ibizoba byose urumva ko niyemeje imbere y'abakunzi ba Steve nzokora ibishoboka byose kugira mubona STV, every story matters.